ita hasar malo fila fale iha episode hepiaro hingkalang ninyang. Ina fating iha el legendario hawa karakatu kumbida na fatin tabotsira atau hakat ma iha fatin dane tamba fatin dan beke furak no bele hakal mai tane kakutak ho ambiente ne be iha. Tambane antes dia tu dadali ho itane baina kasira ita ba kompanyo luklay ho musika lubege da tirmaine. Check it out. I must believe I am a man. I picture something is beautiful. It's full of life and it is all blue. I've seen the sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good, good. When I feel good, I sing now. And the joy it brings, it makes me feel good, good. When I feel good, I sing now. And the joy it brings, yeah. I see birds fly across the sky, and everyone's heart flies together. The food is frying and people smiling like there is no other way to feel good, good. And when I feel good, I sing now. And the joy it brings, it makes me feel good, good. And when I feel good, I sing. I said, come on along, I know you really wanna feel our song. We've got some life to bring, we've got some joy in this thing. Come on along, I know you really wanna feel our song. We've got some life to bring, we've got some joy in this thing, yeah. I picture something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I've seen the sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good, good. When I feel good, I sing now. And the joy it brings, it makes me feel good, good. When I feel good, I sing. I say, come on along,
Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money, as long as I can feel the beat. I don't need no money, as long as I keep dancing. It's late in this evening. She wonder what clothes to wear. She put on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I've got an aching head. So I give her the car keys, and they help me to bed. And then I tell her, 'cause I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. How much I love you. Belong happy hour o insa, ohing ita akompanyo to ng musika Lubuk Ida Furak. Tirmay ita kontinuo ita ni segmento badala rua, hodi hatene informasaun kleang nomos liefuang motivasaun Lubuk Ida nebe maka sei hato si ita niya bainaka, nebe oras na dadang
preparado na iha haunia Sorinlos. Bem-vindo me happy hour mana Enia Matos. Dia que lá? Dia, sempre dia que? Mana bonita los ho costume de hanestane. Obrigada, é também ali muito bonita. Tais suku kombinação halo ni santi moderno. I hotang ni ema ne beke furak halo ambiente o hingkalak ni furak tande. Obrigada. Oke, mana hawa karak atu husu pergunta balu ba iha mana ita hahu uluk husi historia. Kata mana Eugênio Matos hanesang mos artista seniorida nebe maka envolve amos iha mundo música. Tamane hawa karak atu hatene mana hahu husi satinang envolve amos mundo música. Pergunta se que dia how ulu quedan gosta música, tambah watene kata how música, bota todo sempre halo ita contente e tenemos qualquer fato, qualquer horas, Depois de começar a tina 2001, how nura artista ida, how mo sa karak iha motivação mo susana rasik, how karak dihang bele kalai, how mampu kalai, kokotok tamya dapur rekaman. Okay. E altura na bai hana família Lara Rasik, sira sempre fomos samba hau. E na moça muito com itene colega artista senior, hana somos ito toto hatene, hana sang Mambaldo Belo, Manquito Belo. E a momento na bai, depois de atura muito colega da Liha Sira, e se na rua, hana sang ema de mak primeira vez foi motiva samba hau, ato halo álbum muito com sina rua Rasik. Depois música e da rua mau canta. Laseso sinaruan yang hakerek, kota todo mais sinarua, com motivação no mesmo dia que a me colaborar muito e graças a Deus, e a 2002 a me vele lança duni, o álbum ida, mas com o título Jack Wall. Okay. Sim, e a Jack Wall né, singkat am tolo niniang, e a na bad Jerasi, tahun nara Eugênia, e depois Kine, Manquito niniang. E a Elene Mambaldo. Hani sa ohing mana hateteo na katak motivação husi mana ni an rasik e depois husi família nomos ho colega sira nebe mak ohing mana temingo na dadap na. Sim, raseso sira. Okay. Além de hanesang artista, amimos iha informação katak mana saimos hanesang country manager ba iha Western Union los kelai. Okay. How kar kato hatene karik unsa mana fa tempo entre saya hanesang artista nomos saya hanesang country manager. Sim, hauso hakarak dihande hanesang ia dunia artista hanesang haniang hobby. Mas be quando o sama to fahe tempo bahau ni arasi kanu pessoal hawa no katak lugar profissão hanesang tanggung jawab ida ke hakarak ulakoi hau tenki serviço hanesang esforço anduni. Okay. Então, artinya ta fahe tempo depende ba iha parte ruane nebe maka seda. Sim. Okay. Karik desafio seda maka mana saru durante hanesang artista. Sim. Desafio hanesang ita ema normalmente hanesang oiha conta na hahu primeiro hakarakato lança halo álbum batirane hotu. Graças a Deus estamos motivação husi hau ni família no moça no colega oi na rua temi ona. Maybe ami hala duni to iko desafio bot ba ami hanesang buka ema sponsor. Okay. Sponsor. Lembra dalam rumah bele dada am sitinang ida nilarang. Maybe tambah ya hamu serviço atau onsa buka meios duni par botirang sama dia tujuan kita kona kita sedang mencapai kita sinya botira ke anu sai. Ita rahile to ni fuande. Maybe graças a Deus o esforço nenek kotang família bele ajuda. So hanesang o desafio ni bema buka la consegue akhirnya haurasik mak saya dulu suporta ba amin tolo ni musik na. Buka lahetan to oferesian rasik. Buka lahetan to gara akhirnya ya. To kembali ba tanang rasik. Ira nema desafio ida. Iya. Mana ita se continua dada lihatang kona ba mana ninya profissão no dar artista ida. Kita sesang husi kanal televisão Zemen tambah ita se continua dada lihatang ho mana Enia Matos depois de música da tua irmã. I must believe Fali diari tuang ida
bahaterek hila onya naran Historia itu ania domin lebe oko mai hau ihafatin uluk ita hasuru malut ikus pali hau hatene o iha selukona
segmento badala tolo no ohing ita acompanha na música fura crua husi mana enya. Honia título Diário Doming nomos Doming Mahawen. No ita continua dadalia na fating ho bainaka mana enya. Mana enya, música rua ohing Diário Doming nomos Doming Mahawen. Música capaz de tebes. Karik mana bele conta tok mai hau nomos ba telespectadores sira to bele hatene. Ninia conteúdo kan ninia expressão husi música da Diário Doming halai liu bahasa. Música do título Diário Doming, nem aquele clássico husi Hani Amor, Amigo Baros. E dalam rumah mus sa itendo 20 sira ma rona na música ne sira no di dalam rumah música ne larang ne sa história kona ba na rona ne ango, mai bel lai. Ne sa nudar ita artista dalam rumah mus ita tu dalam liha kolega sira ne sir conta história sa balu ne bema tebe judo ne ita bela rona mai be nuran sa artista ita na ko tuan halu teba música. Dalam rumah mus quando depois de lança te álbum ne Nirona falou muito gosta, menina tem kata check de dia tu música ne ita halo ela mania. Agarte a inspiração atu hakerek música ne bele husi itania experiência e bele mus husi emaselo ne experiência. Husi emaselo ne nia. Eme te jadikan bahan saya música da. Música ne hansa auto conta história badak de. Música ne entre feito manida e namora. E depois de namora sira ia feito handi da feito ia história ida quer mungkin sira halau durante sira ne doming hager que ia diário ida diário ne oi hager coração bobo tau diário doming ok ansane e depois de halau doming anesa ia rema respeito malo anesa colega anesa mau ali anesa neto tia depois os inamam parte os feito ne la koi para mani wang ne sira ruat halau ansa doming ansane depois pronto. Cinta yang tidak disetujui nebe. Asa domine be senhor cura tene senhor fuang larang ya. Sira so bel halau na fati, mesmo que inamang lakoe, sa orang tua la setuju ya. Depois sane outro dia, depois la que leu, senhor consegue faz malo duni. Hansa lebih menyakitkan lagi. Petuane sinte mesmo me fuang moras, me be nessa tang na fati. La que leu, atli utama ni simutang convite. Convite katak mana ni atu casamento. Dia nem sakit dah lebih sakit. Okay, ito tangko na ba Doming Mahawen ne halai liu bahasa Doming. Doming Mahawen. Cena fati la se susi história kona ba Doming. Ya. Nebe ida nene hansa la diferença mai be eu tamane tu irmão depois toicos mai mane música ela feito baheta emaselo. Mai be feito na sinti bahang sai hansa batira que sesuatu yang tidak dapat diungkapkan. Ya. Anta Doming ruan ini expressão halai hotu ba Doming, made ujung-ujungnya disakiti ya? Disakiti. Sabe, mana rasi kan pernah disakiti kala. Depois eu sudah conta ya koto be, na story naroglos. Ini rahasia. Okay. Ita husik kona ba música rueda ne? Hawakar kata husu fali mana durante ne mana consegue produzir na album hira? Sim. Durante ne hafung ia album hat. Haton nai? Sim, foi hat mana. Hakara kawin tang. Sim, hakara kansa agora dadagmos a minha plano ida. Lalu sa mesa kami harus mutu kan di Banda Solution. Okay. Kami dalam tahap preparação hela. Graças a Deus, susu mana maroma bele realiza duni. Ya, album hat ne mais ou menos judul sesirim. Primeiro vanessa oin ha conta tena. Primeiro ia lança ya 2002 ne, Jack Val. Depois de ne 2006, 2004. Hawa mutu na fati ho belong na rua Azil Caleres. E nomos Ali Marcos da Costa. Okay. Ya. Depois ia 2007, consegui dan halo do álbum ida solo, hau mesak dek, hone título mak Diário Doming. Diário Doming. Sim. E depois ia 2009, lança tang música ida muito ko hanya Amor Rasik. Sim, hau música Cassandra. Ne música festa dek. Okay. Sim. Desafio rumah husi halo album ida ne? Kona pada ikus hau sinte kata desafio la barak tamba yana ba na mo rasik makakira ko to music sirne idemos ho situasi ne bem ang agora da hawan amor mo suporta ha sinte kata bota toto mos bele realiza ho dia duni e compara ho primeiro ne bem Okay. Ocasião ikos mana kari iha mos mensagem rumah kara katu hatoba população sirahoto ba telespectadores sirahoto iha uma liuliu ba feto
Timor-Leste, toma garik man hakarakato hatong mensagem rumah, al favor. Ya, obrigada. Sim, a mensagem icus, ba a população hotu, ita tem que criar paz, dame, dormir. E depois, ba nessa liliba jovem será conhecida, semak sekarik, semak ia talento e música, la belle moe, Las. la belle tau, la belle sinte oin kata aida na baka paz ho belle kalai. Bahira ita rasi que motivação moço se tem a rasi, bota todo ita belle realiza. Las. E nós liliu especial ba haniang feto malok sira, ita avançado ona, la belle hanoi fali parte nessa ulu. Putira kar que matete yang ita feto nem max selalu di bawah. Di bawah. Tapi tempo agora ita feto mos belle, Belle, nega? yeah. E mas também quando feto forte, nação sempre forte. Ida nema kita nia dadalia hamuto komana. Enia matos na espera katak bele fomos inspiração baita botsira li husi mana ninia mensagem nomos informação lubukida. To na tempo how to hasesang husi ita botsira nia presença, mas be ita botsira se acompanha na fating música sira tu irmãe hamuto ko banda música de Kraken. E adeus. Sometimes I wonder how I'll ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, I wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. I can do anything. When I see you smile, I see a ray of light. Oh, I see it shining right through the rain. When I see you smile, baby, when I see you smile at me. There's nothing in this world that could ever do what the touch of your hand can do. There's nothing that I ever knew. And when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. And when I look at you, baby, and everything alright.
got the healing that I want. Just like they said in the song, until the dawn, let's Marvin Gaye get it on.